Hello, friend. Kecengsi kartom katu kawi karbitish tu ponchiro YouTube channel long kilangara tu ana pasta me la pen pinila so video long nali tumhana ke than ponchi la bangke PM Kisan Yojana no 19 installment abang komantu si nangke stabima mate 19 installment ali komantu si kilong sima la so puthak nali tumhan la so video long na than pachini ponekpo nali tum la son update mate la son video kilang long verje pan la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe ikon la pen videos tame nali tum share ponekon Tangde non pathek pen komantu arnisi 19 installment la PM Kisan Tangka kilong ponjima la soputhak lang pononang la pen chethan pononang Tangde non putha chethan pononang PM Kisan 19 installment abang komantu sinangka chethabjima la so date puthak lang pononang la pen la so tangka PM Kisan Tangka badjima badbe ma la soputhak stami chethan ponona Nali tum PM Kisan no amen ki do la pen ki dam tang hot pen ali ki long tum an abang phu abang fiat tum ta sitame la non ki dam tang la 5 October la so chiklo 18 installment ki pi hot sitame long dun pota hailo la pen hola ki long le tum phanta nili a video tina long ta pu iglo je nali tum jong se farmer registration ID do pul nali tum prabjin pen EKYC claim ikon nali tum Aadhaar card bank account che pon pen la pen non aki mi phans tame apply bang cheng ek wailo mate start ek wailo la sinali tum jong si apply pilang pulte nali tum amina mobile pen tame apply pon ek me nali tum so website long ram pen la new farmer registration long bear pen nali tum apply dun tame la pen offline process ta do offline process la bang ke nali tum area nali tum la agricultural department along dam pen tame arzudam ek tame jai ko online ka apply je afan question mala so puthak nali tum da alang litum nang than ekpo direct offline ka apply ya process la bangke la penjos nali tum apply egalo la pulotang te nali tum la know your status pulong lang ikon la dak pen stamina nali tum details bang long pon exi kali pulote putho dak option nali tum long exi la beneficiary list puthek long je la beneficiary list long ber pen stamina nali tum dak state la pen district select pen stamina nali tum la nona kimi a beneficiary list bange dak pen stami lang pon ik meji la selection la non nilitum non nilina ke than pon je puthak labangke alam labangke non 19 installment labangke komantu silong jima la soning kan long langma long leloma la pen ko an sikilong jima la so process le non lang pononang la pen chithan ponona la pen hala non PM Kisan no amen kavi abang pu abang fi tum fan stame nili hin pen stame puthot pupon tole thota nali tum te bokhet CSC center kalti nali tum mina mobile pens tame apply ikon la pen ka apply nangji hot documents ku PPC ke nangji la bangke ka duka vita chini lo land pota mate longle pota nangji la pen la son thak nali tum bank account nangji bank account la bangke Aadhaar card pen bank account killing tang bank si nali tum pidunang po la pen kaprega documents labang ke nangne lapen puthot dak ison alam farmer registration labang ke online along labang ke nilitum dakar biang long labang ke farmer land registration ID labang ke long ege lasinalitum tibokhet la nat pen ma nalitum la land registration tam hodak pen hodak le nalitum birta en ikon hodak nalitum land registration ID labang ke nalitum long pon igji Tang non puthot chithan polana 19 installment komantu si nang ki jangjima la so puthak le nalitum dak thek pon long ekpo nili nang than pachini pon ekpo komantu ben sila so first installment nang ki jangma first installment la bangke 1 February 2000 direct February 2029 24 February 2029 bang first installment no lapson thak thak dak nalitum thek pon thulongji 2009 aningkan labangke May second installment labangke May 2 2029 la pen third installment labangke November 1 2029 se ladak bangke pi poneglo la pen ason tha puthot 4 installment labangke kedam taningkan 2024 4 April la hotsi 4 installment bang thapiglo 5 installment labangke June 25 2020 hotsi 5 installment ba thapon iglo son that 6 installment la bangke nalitum dak thek pon long ikpo August chiklo August 9 2020 se 6 installment bang thapiklo la pen 7 installment la bangke December 25 2020
2020 aning kan si thapon lo muthela 2020 aning kan la bangke 4 installment an PM Kisan Farman bangke thapon eklo lason thak puthot nali tum dak thek pon long exi 8 installment la bangke May chiklo May 14 2021 aning kan si dak 8 installment bang thapon eklo puthot 9 installment August 10 2021 ahot si dak thapon eklo lapen puthot laningkan ini 2021 aningkan labangke hini installment anvet ke thap mate kelong 8 pen 9 ansot lapen kelong tang tumbang chini puthailo lapen ason thak puthot dak 10 installment labangke kedam tani kan astamila January 1st January hosi thapono lapen 11 installment labangke June 1st June 2022 hosi thabiglo lason thata dak 12 installment labangke October 17 2022 hosi thapon iklo lapen da son thata dak 13 installment labangke February 27 2023 aningkan se thapon lo muthela 2020 22 aningkan labangke 3 installment an bangke long iklo lason thata dak nani tum thek pon long to ikpo 2023 aningkan kedam taningkan labangke 13 installment February 27 2023 lapen 14 installment July 27 2023 lason thata dak 15 installment November 15 2023 la kisti ki thom bangke 13 14 15 labangke 2023 aningkan si dak thapon iklo lason thata nali tum thek pon tulong la pining la 2024 la bangke nali tum dak thek pon long exi 16 installment la bangke February 28 2024 si thablo lapen dak 18 installment la bangke direct 17 installment la bangke June 18 2024 ani hotsi thapon lo soning kan la bangke lapen 18 installment la bangke la non la sochiklo October 5 malam si thabiklo lapen puthot dak 19 installment la bangke nali tum dak thek pon long ekpo 19 installment la bangke February morning 2025 February si nali tum la so tangka bangke long pon ekpo lapen la so tangka la bangke aki ong longji surihini pen aki ong longji la pu bangke non update bang pipon pelang la si la morning la January molom te nali tum update long exi la so YouTube channel long je ko ansi PM ka Kisan atangka la las atangka kilong jima la so puthak staminali tumpan nangwan pithu ikpo la se non la 19 installment la bangke nali tum morning February 2025 si long exi ba February achiklo le long le pustaminali tum January achiklo bangke long ikpo fa in 19 installment bangke jolala la se apply pelang tum prabjin pen apply ikon la pen farmer registration number ke do mate farmer ID ke do tum nale tum labangke KYC leklem chotta chokji asipini update labangke la ansin nale tum fan nangke than ington ekpo sonson update kilong verje fan pura nali tum laso YouTube channel labangke subscribe igon la pen parnisi molam video langle lang putin on la video ki jot molam nali tum hini theglongi arjan la so arjan no ber pes tame nali tum lang ponik me tangke dumi thangme ka du kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kelang ado on pas tame nilin pen cardom to change